Втор пораз за Еврофарм работник во групната фаза од ДХФ купот. Овој пат тата бања беше подобра од нашиот тим. Кои беа причините за поразот на овој надпревар? Dobro večer svima. Pa izgubili smo 10 razlike, ali mislim da to nije realno stanje. Njima su se kockice poklopile, odigrali su kvalitetnu odbranu, mi smo malo imali problema u napadu i kad su napravili seriju od 3:0 u drugom poluvremenu, otišli su na 5-6 razlike i to je posle bilo nedostižno. Mi smo odigrali sve što smo se dogovorili, međutim neka lopta nije tela u go, možda neka, kako se zove, nepromišljena situacija, ali dobro, šta radimo, idemo dalje, mi smo mlada ekipa u smislu evropskog takmičenja. Nadam se da ćemo iz utakmice da rastemo i da ćemo da osvojimo neke bodove. Два меча во два поraзи, нереално да очекуваме нели пласман во следна фаза. Ќе се сконцентрираме сега на надпреварите од македонскиот шампионат и од купот или ќе одиграме максимално и во следните дуели? Pa ja mislim da ćemo da odigramo kao da još ništa nije gotovo, jer svaka utakmica je nama golemo iskustvo za play-off, jer su sve ozbiljne evropske ekipe sa velikim budžetima, sa kvalitetnim igračima, tako da ćemo mi tu da izvučemo što više pouka kako možemo. Naravno, ako uspemo neku da pobedimo, što da ne. A što se tiče plasmana dalje, ja sam uvek optimista i uvek ima mogućnosti sad ako mi odigramo naredne 3 dobro i dobijemo, sve se menja, ali utakmica za utakmicom pa ćemo da vidimo. Сезонава Еврофарм склопи добар тим, може да му конкурира на Металург за втора позиција, ако кажеме дека Ите Вардар е прв фаворит за шампион. Pa da, Vardar je prvi tu favorit za šampiona, tu smo sad mi Metalurg, međutim šta je problem kod naše ekipe? Mi smo od skoro zajedno, sad od januara su došla još 3 igrača, 3 pojačanja, tako da treba tek da složimo kockice. Ova ekipa ima potencijal i ako mi sve uspemo da napravimo do play-offa, zato nam i služe ove utakmice u Evropi, onda ćemo moći ozbiljno da konkurišemo za drugo mesto i da ulazak u SEHA ligu i kvalifikacije za Ligu šampiona.